rero nkuko mubibona n'ubundi ni wa muganda watangiye ubona ko maire de la ville n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ari umuganda ukomeye n'ubundi kuri iyi tariki 30 z'ukwezi kwa munani. Ubona ko ubuyobozi bw'umujyi bwatangiye sarobo n'ubundi navuga itoroshye. Aha ngaha mubibona turi muri quartier Katoyi, wenda turaza tunakomeza kuza kubibabwira n'ubundi kuko muri iri joro hari ibintu bidasanzwe byabereye muri uno mujyi, kuko Wazalendo n'ubundi aho bita ku Instigo, ni ku gisare cya Instigo, haje kubera imirwano yamaze iminota irenga 45, isasu ku isasu n'ubundi ubona ko ryaturikaga n'ubundi Wazalendo bari babashije kuza kwinjira muri uno mujyi. Ubona ko byari ibintu bitoroshye, ariko bibaye ngombwa ko urabona ni vice mayor ndetse na maire de la ville n'ubundi bari mu rugendo rukomeye, urugendo rwo gukuramo umwanda uri muri uno mujyi. Abakunzi b'Intare Official rero nibyo ngibyo tukomeza kubabwira, murabyirebera murabibona rwose ni ibintu byitabwaho cyane, ukabona ko ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje gukora ibikorwa by'isuku. Wa mujyi wari warangirijwe, wa mujyi wari waragizwe amatongo na guverinoma ya Kinshasa, ariko ubu ngubu ukabona ko umujyi bari kusukura. Umujyi wari amatongo, umujyi wari umujyi utamenya ko ari umujyi, ariko murabona ibyiza byawo, aho abayobozi n'ubundi bihagurukira bakaba ati ngo tugiye gukora umuganda. Iki ni cya gice n'ubundi nababwira cyari cyabayemo ibintu bidasanzwe n'ubundi haraye havugiramo ibintu by'amasasu, ibintu bibi, ibintu bitari byiza n'ubundi. Wabonaga ko iri joro ryari ijoro, ubona ko ryari ijoro bitameze neza. Ijoro ryari ijoro twavuga ko ryari ijoro ry'akababaro, ijoro donc ryahangayikishije, ijoro ryababaje, ryari ijoro ritari ryiza rwose. Ariko ubu ngubu nk'uko mubibona Intare zasangwe, murabona maire de la ville n'ubundi aratambuka yinjira mu muganda. Maire de la ville aje, muramuzi, umuvandimwe wacu aho ngaho za Masisi n'ubundi, ariko nawe yabyitabiriye. Ubona ko ari ibintu n'ubundi twavuga bishimishije rwose, birashimishije. Ubu nabwo murabibona ni umuganda uri kwitabirwa n'abantu benshi, n'umuganda urimo abantu benshi bagiye batandukanye rwose. Ubona ko ari ibintu bishimishije, atari bya bindi byo kurya amafaranga ya ruswa ariko ntacyo bakora. Ubu none ikintu kiriho wishyura amafaranga yawe, ukishyura taxe yawe, ufite uzi ko gahunda zizakugeraho ku gihe n'ubundi. Urabibona bakunzi b'Intare Official n'ubundi. Aha ngaha wenda turaza tubabwire n'ibindi ku bijyanye n'imirwano n'ubundi yabaye hano muri uno mujyi wa Goma, ubwo bwa Wazalendo bwashakaga kugira ngo bwitokeze, ariko haza gukorwa ikintu n'ubundi ubona kidasanzwe, kuko Intare zasarangwe zabashije kubasubiza inyuma, zibasubiza inyuma mu buryo ubona bwari bwuzuye rwose, ku buryo bushimishije. Ni ibintu byamaze iminota igera muri 45, ibombe ryaturitse, wabonaga ko bashinigane zarize n'ibindi ubona ko byagiye bibaho. Ariko bakunzi b'Intare Official babwira ko isa ku isa n'ubundi bakurikiranira buri kintu cyose uko cyagiye kigenda hano muri uno mujyi. Ino ni quartier n'ubundi abantu benshi bakomeje kujya bazitinya. Hano turi muri quartier Katoyi. Kambararikiye n'ubundi kuza gukomezanya natwe n'ubundi mu biganiro bigiye bitandukanye, n'ubundi turi kumwe. Imana ikomeje kubagira neza. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official. Abataramu banyu rero turinjiye tugarukanye amakuru menshi ari kugenda avugwa, ariko kandi by'umwihariko nkuko mubibona muri screen zanyu kabisa. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki ni 30 z'ukwezi kwa munane 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi. Murabibona ni umunsi wa Sarongo ahangaha mu mujyi wa Goma, nkuko mugenda mubibona muri screen zanyu. Mwenyewe Clever Bemba yamaze kugera kuri tele, arimo arabikurikirana neza cyane gatanu kuri kagezi kako. Ariko kandi ngewe ndavuze nti reka ninjire mbabwire breaking news zigezweho muri aya masaha. Bimeze bite hirya no hino? Tugiye kugaruka kuri drone karahabutaka zikomeje navuga ngo kwibasira umutwe wa mama 23 zirasa ziturutse mu gihugu cy'u Burundi, hariya kabisa mu gahugu kenyegeje. Wa mugani wa mugabo ngo na gahugu gafite forme ngo nk'iy'umutima,
ngo nagahugu mu by'ukuri ngo kahoze ari Edeni, byinshi byajya agenda avuga atebya. Ahangaha niho ari kuva drone karabutaka mu by'ukuri zikomeje kugenda zibasira ibice byinshi byo M23 ikomeje gukontorora. Benshi barimo baribaza batese M23 irabikoraho iki, ko mu by'ukuri n'ubundi isanzwe ivuga ko baba bagomba kujya kuburiza ibitero aho bitera bituruka. Twarabibonye mbere umujyi wa Goma ufatwa, niho haturukaga ibitero bikomeye cyane ndetse byibasiraga axe nyinshi. Twarabibonye ibitero byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kavumu, uko byaje kugendana axe nyinshi zigiye zitandukanye. Ubu ngubu rero benshi bakavuga bati ese mu gahugu kenyegeje ko ari mu kindi gihugu biraza kuba bigenda bite? Tugiye kubigarukaho tubabwire uko situation zihagaze, hanyuma tugaruke ku mirwano ikomeye cyane ikomereje muri axe zaho plateau ndetse na moye plateau, tubive imuzi n'imuzingo. Ariko kandi mu mujyi wa Goma rwagati ntabwo byari byoroshye mwabantu mwe. Muri ijoro ryakeye mu masaha y'isa sita nibwo mwagiye mwumva icyitwa Ngrika bya biri kuvugira hehe, byagenze bite? Ni byinshi tugiye kugenda tugarukaho muri rusange. Ntabwo byoroshye na gatoya kubera ko benshi bavuze batesi ibi ni ibiki. Abenshi abo tubana ku rubuga nyaboneka mwahise mutubaza tsimeze bite, turabwira tuti byose turimo turabikurikira, ariko ntabwo byari byoroshye na gatoya. Ndatekereza ko n'abari Gisenyi mwabyumvise cyane, hari saa sita kabisa cyangwa se 0h. Munyemerere rero amakuru tuze kuyanzikira ku cyitwa drone mwabantu mwe cyitwa drone zakamejeje kandi drone ziri gukoreshwa n'Abanyafurika y'Epfo. Murabizi Abanyafurika y'Epfo nabo mu by'ukuri ni bakabuhariwe ku bijyanye na drone, dore ko ndetse nabo ubwabo bazikorera muri kira gihugu cyabo, cyane cyane indege z'intambara zirimo za CH4 n'izindi zikomeje kwibasira axe nyinshi, imisozi miremire y'Umurenge, aho bari kurasa ku rwego rukomeye. Muri iki gitondo mu masaha mu by'ukuri y'isa 3 zishyira saa 4 n'ubundi drone zahagurutse Bujumbura ziza kurasa muri axe ya Rugezi nanone, kandi ziri kwibasira mwabantu mwe ibice birimo abaturage benshi, nkuko benshi bakunze kubigarukaho, ndetse na Lawrence Kanyuka akunze kubivuga ati ahantu hari dansement peuple cyangwa se hatuwe n'abaturage benshi niho ibi bitero bya drone bikomeje kugenda byibasira. Benshi bakavuga batese twabonye ko drone zahagurukaga mu mujyi wa Goma zikajya kurasa mu bice byinshi, mwabonye ko arizo zahitanye Leti Castro. Afande Castro murabizi kabisa yari umwe mu basirikare bakomeye cyane ku ruhande rwa M23, n'umuntu wari ushinzwe iperereza. Guverineri uyu nguyu uri kuyobora Kivu y'Amajyaruguru nawe ubu ngubu twakabaye tutakimugarukaho, tutakimuvuga, kuko nawe navuga ko izo ndege mu by'ukuri zari zimuhitanye. Twabonye ko rero zakomeje kwibasira ibice bigiye bitandukanye. Uko byaje kugenda M23 nta kindi yakoze, byabaye ngombwa ko iza nkuko bakuze kubivuga kuzicecekesha aho ziba zituruka, cyangwa se ngo gucecekesha imbunda aho ziba ziri guturuka, cyangwa se ziba ziri guturika zituruka. Baraje rero umujyi wa Goma, murabizi uko byagenze, twarabibonye na mbere yaho ubwo mu by'ukuri bitero byaturukaga mu bice birimo nka za Mushaki, za Kirorerwa, byibasira axe nyinshi cyane. Murabizi ko ushinzwe operation yaba General Mugabo yaba Mayanga, benshi babanje mu by'ukuri kugira ibirindiro byabo bikomeye cyane hariya mu gicwa za Kirorerwa. Byaje kurangira bahabavanye bitewe n'ibitero n'ubundi byibasiraga axe zigiye zitandukanye. Murabizi ko byaje kurangira n'ubundi za Mushaki ari nk'uko nguko. Ubundi Goma imaze gufatwa, ikibuga cy'indege cya Kavumu cyakomeje kwifashishwa mu kuza kurasa muri axe ya za Nyabibwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye biri muri territoire ya Karehe. Byabaye ngombwa ko bajya gucecekesha izo mbunda na izo drone aho zihagurukira. Kavumu yifatwa ityo, hanyuma birakomeza biragenda. Ubu ngubu noneho ikigezweho nuko drone ziri guhaguruka i Bujumbura. Abantu mwe kumva ko drone ziri guhaguruka mu kindi gihugu zikaza kurasa M23 mu bice ikontorora,
iki ni ikintu gikomeye kandi gikeneye, navuga ko kitari buze koroha, kuko uko tuzi umutwe wa M23 ntabwo bashobora kuza kubyihanganira, kuko kuvuga ko wabarasa ukabarasira ibirindiro ukabarasira abasirikare, yego nabyo burya ntabwo tugomba kubyirengagiza ngo tuvuge tuti niba barimo barakoresha indege nka ziriya zishobora kubarasira abaturage cyangwa zikabarasira abasirikare, birashoboka cyane. Ibyo rero sinizera ko bari bushobore kuza kubyihanganira, ariko kandi tukibaza tutese biraza kuba bigenda biti. Hanyuma mu gucecekesha ziriya mbunda ziri kuva mu kindi gihugu, birarangira M23 ikomeje kubyemera hanyuma iceceke. Tukibaza, abenshi bakakomeza bakibaza icyo kibazo, bakavuga bati ntiburi buze gukunda, kuko M23 byanga bikunze kiri bukore n'ubundi ni ukuwataka aho imbunda zituruka. Ariko se hariya Bujumbura hashobora kuza kuwatakwa k'umusirikare wo kwa Neva akomeje kuvuga ko atazemerera M23 kwa advancinga kugera muri Uvira. Icyo ni kimwe. Umusirikare w'umunyafrika y'epfo uri gukoresha zira drone hariya, ni Afrika y'epfo muzi iri gukoresha izi drone kabuhariwe, ndetse zikomeje kugenda navuga ko ziri kugora cyane M23 muri Haut Plateau na Moyen Plateau, kuko uko inkuru zavugwaga mu minsi isize twavuga ko ubu ngubu Uvira ishobora kuba ndetse no kwigarurirwa yarigaruriwe, ariko icyitwa drone cyarahagurutse, ndetse bifokaliza mu by'ukuri kubuza avance za M23 muri axe nyinshi, haba muri plaine ndetse no muri Moyen Plateau no muri Haut Plateau. Iki rero benshi bakavuga bati ntabwo biri buze koroha, hagati ahangaha biraza kuba ibintu bikomeye cyane. Hanyuma ikindi nabwo kavuga bati M23 n'ubundi yagaragaje kuba umurundi ayibangamiye cyane, nabo bashobora kutabyihanganira, nabo bakaba batanga correction. Hari ukuntu tujya tubona bapanga operation karabutaka ishobora navuga ishobora kubabaza adversaire akaba yababara, nabyo benshi bakavuga bati isaha iyo ariyo yose mushobora kumva igikorwa nk'icyo ngicyo kibaye, kandi kikaba ku ruhande rwa adversaire ariwe CNDD FDD yo mu Burundi. Abandi bakavuga bati ntabwo biri buze kwihanganirwa, kuko bakavuga batese bwa bwirinzi bw'ikirere bushobora kuba buri he, ko ndi kubona indege cyangwa se drone zahariya zamaze mu by'ukuri kwigaragaza ku rwego rudasanzwe. Bakavuga bati rero ibi ngibi ntabwo biri buze gushoboka. Nko muri iki gitondo indege zirashe mu Rugezi, kandi amakuru mfite nuko mu by'ukuri zikomeje kugenda zangiza ibintu byinshi cyane, nkuko drone yanjye iherereye muri biriya bice yaje kuba ibintangariza ndetse inabimbwira. Hanyuma amakuru tukiri muri ibi bice aratubwira ko hari kutumvikana na gatoya, kudahuza hagati ya Wazalendo bari mu bice bya Uvira, nk'uruhande rw'umujenerali autoproclame witwa Adolphe Sambaza. Uyu nguyu general autoproclame akaba yarashwe muri iri joro ryakeye. Amakuru akavuga ko imbunda ziremereye zaje zikumvikanira mu gace ko bita Karimabenge, ndetse na hafi y'inganda yo bakunze kwita inganda ya Sanju. Amakuru akavuga ko uyu general autoproclame Adolphe Sambaza yaje gukomereka cyane bikomeye, ndetse ngo akajyanwa mu bitaro bikomeye cyane by'ahanga bakunze kwita Rufa Uvira. Amakuru rero akomeje kuvuga ko uyu nguyu yarashwe na Wazalendo benshi cyane, bari bagiye mu by'ukuri ngo bari benshi, ngo kandi ngo bari bafite n'ibikoresho bikomeye cyane. Hanyuma ngo bakaba bari baturutse mu gace ko bita Kibindura, hanyuma baza kumwambura imbunda zikomeye cyane, nk'uko bigenda bitangazwa na Société Civile Coordination Urbaine ya Uvira. Urumva ko rero ari ibintu bitoroshye kugeza magingo ya ngaya hagati y'iyi mitwe n'ubundi ikomeje kurwana, ndetse bahangana ku rwego rudasanzwe. Hanyuma twihuse cyane turaza kuba tugaruka ku amakuru
akomeje kuvugwa muri axe, aho wazalendo bakomeje kwihonda ku gatuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muraza kuba mubona amavideo ari kugenda caracara aho bari gufata abasirikare babo ubwabo bakabambika ama uniform bakavuga ko ngo ari abasirikare ba mama 23 ngo bashobora kuba batawe muri yombi. Ariko ibi ngibi ntago dukunze twebwe kubitindaho kubera ko n'ubusanzwe ni guerre médiatique. Buriya iki ngiki gikuze gukoreshwa cyane na adversaire kugira ngo n'ubundi Kinshasa ikomeze ibagireho ikizere kidasanzwe cyangwa se ikizere gikomeye cyane. Wenda ngaruke mu mujyi wa Goma aho humvikanye ikitwa imbunda nk'abantu mw'iri joro, zari imbunda zikomeye cyane kuko haje kumvikana imbunda za zikomeye ahantu humvikanye za Maroncha 7 yagiye aturika, hakumvikana mu by'ukuri imbunda ziremereye. Ariko amakuru atugera akatubwira ko ari muri direction ya Katoyi hari hafi ya Don Bosco Ngangi, yego muri Ngangi ya mbere ndakeka niba ntibeshye, akaba humvikanye urusaku rw'amasasu. Ariko kandi kugeza amagingo ya benshi bakavuga ko ngo ari amabanda, ariko ntiwiyumvisha ukuntu amabanda ashobora kuza ngo arase wumve za machine gun, wumvemo za Roncha 7, ntabwo ubwo ngubwo ushobora kuba ari amabanda. Ibi bikaba bibaye mu gihe Goma ndetse ifite n'umushyitsi ukomeye cyane nk'uko twagiye tubibona hano mu mujyi wa Goma ku busi w'ejo, abo mu muryango w'abibumbye cyane cyane bo mu muryango w'abibumbye wa HCR. Ku munsi w'ejo mwabonye uyu ni umuntu mukomeye cyane yitwa Filippo Grandi. Uyu ni umuyobozi, ni commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ni mu bijyanye na HCR. Uyu mugabo akaba yaraje mu mujyi wa Goma aho yaje kuganira n'abayobozi bakomeye ba AFC mu 23. Uyu Filippo Grandi ariko akaba yahaje amaze iminsi ari Kinshasa, ariko kandi biravugwa ko uyu nguyu yaje ndetse kugira ibiganiro byinshi, kugirana ibiganiro na mama 23 mu buryo bwo kureba niba impunzi n'ubundi zahejejwe ishyanga z'abakongomani uburyo ki zishobora gutaha, surtout mu duce dushobora kuba twarabaye libere cyangwa twarigaruriwe na 23, bakareba niba bishobora gukunda. Ariko kandi bikavugwa ko ari ukureba niba iyo disponibilité ishobora kuba ihari. Hanyuma hari inkuru ingezeho imbwira ko imirwano ikomeye cyane hagati ya mama 23 twirwaneho go ndetse n'ingabo z'Uburundi ndetse n'iza FRDC, aho amakuru avuga ko ngo bari gukozanyaho kano kanya, barimo bararwanira mu gace gaherereye muri groupement ya Bijombo ahazwi nko ku Ndondo, aho bavuga nko ku Ndondo. Amakuru rero atugeraho aratubwira ko ahitwa ku Kiziba ku Ndondo ya Bijombo, ahangaha akaba ari muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru tuvuga imboni yacu iratubwira ko ngo ingabo z'Uburundi zitambitse mama 23 twirwaneho kugira ngo batanyura muri kariya gace. Hanyuma baza mu by'ukuri guhanganira hariya kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza ubu. Ni mu gihe abagize umutwe wa mama 23 batambukaga berekeza mu nce za Bijombo nk'uko amakuru agenda abitubwira cyangwa se imboni yacu ikomeje kubidutangariza. Urumva ko rero axe ya Ndondo kugeza amagingo ya harimo harumvikana ikitwa isasu rikomeye cyane, barimo bararasana mu buryo budasanzwe. Hanyuma wenda iki gitero nacyo ariko ndabona ahanini cyane ariko ahari urusasu rukomeye ari ahangaha, ndetse n'izi drone zikomeje kwibasira, izi drone kabisa zikomeje kwibasira mw'abantu mwe muri axe ya za Rugezi ndetse na za Mikenke.
naho bakunze kwita kwa sabune niho hakomeje kuraswa ku rwego rudasanzwe. Antene ya Vodacom yo ngo ntabwo iheruka kubera ko yaje kunagwaho igisasu gikomeye cyane, bikaba bikomeje rero guteza ikibazo cya network, ariko ni ya Vodacom buriya. Hari no muri Congo hakoreshwa Vodacom, hakoreshwa Airtel, hakoreshwa na Orange, zo zose bashobora kuzikoresha. Hanyuma wenda icyo nari navugaga nuko uyu mugabo mu gihe yatembereye umujyi wa Goma, ari nako igitangaje bari kuvuga ngo ni amabandi, ariko ngewe amakuru mfite nuko n'ubundi ari za Wazalendo ndetse na FDLR bakunze kugaba ibitero muri byinshi, hanyuma muri bwa buryo bwo kudestabiliza. Gusa byaje mu by'ukuri koroha, ariko saka gace kitwa Nyamurombwe na Rugezi, ariko niho hibasiwe n'ibintu, hibasiwe n'ibitero ndetse na za biraro mbiri bya drone ziri kuva hariya kabisa. Murumva ko ari ibintu bitoroshye kugeza amagingo yangaye. Wenda kugira ngo tuze kubareka mukurikirane Sarongo, twashaka kugira ngo nyine duce muri axe nyinshi. Gusa kugeza ubu amakuru atugera tubwira ko muri Lubero kabisa, muri Lubero ubwoba ni bwose mu buryo budasanzwe, ubwoba kabisa kabisa ku rwego rudasanzwe, aho Lubero centre ndabona ibintu bitoroshye. Lubero centre bafite ubwoba yuko M23 ngo iri kujya ica muri axe hariya muri duce turimo za Katondi, ngo bakaba ngo bashobora kuza kwibasira mu by'ukuri izi axe. Hanyuma ngo wenda bakaba babona ko ngo M23 iri kujya muri area zitari izabo, nkuko ndi kubona bagira byadika kwago ndi bari kuvuga ati M23 irimo iradushakaho akamunane, ayamo baradushaka kamunane, kandi nta kindi bakora yo bumvise ngo baraje guhita bayabangira ingata ku rwego rudasanzwe. Hanyuma wenda muri Masisi kugeza ubu ngubu ntacyo dushobora kuvuga kiriyo kidasanzwe, ni amakuru dukomeje kugenda dukurikira gatano kuri kagenzi ikako. Turaza kuba wenda tugira bimwe tubageraho FDLR, ariko amakuru mfite avuye hano mu mujyi wa Goma nuko bamwe muri FDLR bagabye kiriya gitero, bagerageje kwinjira muri uyu mujyi, bari bafite n'intwaro, bafashwe. Uyu mukwabo rero amakuru atugera atubwira ko bamaze gukacirwa tayari. Hari abafashwe nk'uko mbireba muri izi saa sita. Nibyo ngiye guhita njya mu gikari mbwire Clever Bemba ahita asimbukira hariya Ngangi arebe niba hari ikidasanzwe. Hanyuma amakuru yose turaza kuba tuyabagezaho neza cyane, mu by'ukuri 5 kuri 5 turaza kubabwira abafashwe ni bande, byagenze bite. Hanyuma ngewe reka nkomeze mbashimire, mbararikire gukurikira uko Sarongo imeze ndetse nuko yagenze. Rero tukaba tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Mukomeze n'ubundi mukore subscribe, share ndetse na comment, hanyuma dukomeze tubane neza cyane nk'imvura. Hanyuma Clever Bema tuguhaye ikaze kabisa mu bijyanye n'iyi Saro. Salam. Mama Bwira. Njoo huyu. Intare official. Intare za Salam.
Ini moja na ini. Haka kanyumba kanazuia tusikipite. Na hapa ni manyumba wanapofunga takeni jarimiwa. Juu ya hii kukafunga barabara kufunika, hakuna kitu ya kuona kitu kiko kinaenda. Kwa hiyo mwenye nyumba unaomba kuifuata kuona saa hii. Kubomolewe hii nyumba yako uweze iko tunarudia kukutane. Nani kivi watu? Watu. Kuna production